proničemo vašu budućnost, vidimo vašu prošlost i krojimo sudbinu. Imamo li koga pri telefonu? Halo? Halo, dobra večer. Dobro večer. Vaše ime, molim vas, i otkuda zovete? Kristina, iz Lipovljana. Recite, Kristina, da li vas nešto konkretno zanima? Žgaravca me muči, a ja ne znam šta ću. Ja sam bila već i kod Matajićke i kod Kuzmanovića, pa mi pripisivaju. Dobro, molim da ne spominjemo javno. Meni lijeka nema više. Meni lijeka više nema, molim vas. Samo malo vidit ćemo, Kristina, molim vas, trenutak, sekundu. Da, vaša žgaravica je uistinu jaka. Međutim, vidjet ćemo Molim vas, je li da li ima u za mene skoroj spasa? budućnosti ima jednog lijeka. Evo bućina 9, ide gore na Herčevu 8. Znači, tokom idućeg tjedna uz pomoć gastala će žgaravice malo splasnuti, no već tamo onaj idući tjedan pikov kraj. Nije dobro, Kristina, nije dobro. Ali evo da vidimo što nam kaže za iduću godinu. Trefov cener. Jedna obećavajuća karta i vi ćete, Kristina, sigurno Osjećam ja da je meni već bolje. već iduće godine, Meni je bolje. već iduće godine ćete biti potpuno izliječeni. Hvala vam lijepa. Doviđenja. Halo? Dobro večer. Vaše ime, molim vas. Simeon. Molim vas, mene isključivo zanima ljubav. Ima ljubav. Da li ću upoznati svoga Ta partnera i vječita kada? briga. Da, Herčeva dama je tu. Ali to me manje zanima. Gdje je dečko Herčev? Dečko Herčev se još ne nazire, međutim, ja ću ga nekako pronaći. Ne, nažalost, samo dečko Piki. Pa Simeone, ako ste zadovoljni. Znači, dečko je naturalista, potpuno privržen prirodi. Jupi. Zanima me još, molim vas, zanima me zdravlje. Kako će biti sa zdravljem mojim budućim? Zdravlje. Da, zdravlje će biti malo problematično u proljeće, kada cvate ambrozija i jorgovan. Ali generalno gledajući, bit će bolje. Uz pomoć psihijatra svakako će biti bolje. Hvala. Da li ja mogu se obratiti vama i doći u vašu ordinaciju negdje? Da li postoji neka uopće ordinacija? Nažalost, ne radim preko ordinacije. Možete jedino na ovaj broj telefona koji je dolje u kutu 060. Hvala. Idemo dalje, imamo li koga pri aparatu? Halo? Dobra večer, izvolite. Halo? Dobra večer, u studiju ste. Marko na telefonu. Mene zanima kad će meni prestati sjećanja iz rata. Ja stalno u tom snu, ko da davim neku djecu i onda se stvori neki čovjek u crne hlače obuče koji meni prijeti, a ja onda padam i sam sebe vidim ko da ponirem i gušim se i gutam se i kad će to prestati, ako će ikako prestati, da li će prestati? Dobro, Marko. Ja sam inače iz Domovinskog rata, od početka, od prvog dana bio do zadnjeg branio. Dobro, Marko, samo malo, molim vas. A sad vlada nas odbaciva, ko da za njih više ne postojimo. Ma Marko, to je za neku drugu emisiju, molim vas. Ako želite da vam pomognem, samo trenutak. Račan isti bio koji ovaj Sanader.
Za nas se niko ne brine više. Ma Marko, molim vas više. Da, i sam sam osjetio nešto od vaših snova. Vidit ćemo ima li vama pomoći, Marko. Da, buči nas. Proljeće, za vas dolaze bolji dani. Hvala Marko, laku noć. Ajde. Da vidimo dalje imamo li koga. Da, Dobra večer. da neće. Recite vaše probleme, vaše želje i neispunjena ostvarenja, što vas Osjećam. zanima, kako mogu pomoći. Ja se osjećam kao da ne postojim za nikoga više na ovome svijetu. Djevčica su nas napustila. Muža više nikad nema. Ljudi kao da me ne primjećuju. Da li će ovo moje stanje ikad više proći? Molim vas samo ime gospođo. Lohorka. Da, Lohorka, vaše stanje je doista teško. Međutim, morate znati da i u tim teškim trenucima ipak postoji tračak nade. Joj, hvala vam, hvala vam. Tračak nade i vjerujte vi u sebe i u herca damu i sve će biti u redu.